Tala Fou o tala mai Ausetalia a le radio Samoa. I se tala lata mai o le taua I Gaza, wa li putia mai eile whai o seisi marienga I le vau tu e lua, ia toe wha o popo le umi o le marienga o iei nei I seisi lua aso. O le mediator Qatar le ua fola mai a lea wha mtelanga, o se mapusanga mo le to tele e mai se tangata I Palestina I Gaza. O fola fo I sa loto ane o nisi o tangata na ave wha pangota le Hamas, ma watu ina atu le Red Cross I Gaza, mo le toe wha fo I atu I Israelu. Wha maria mai fo I le whale pai a Amerika le marienga, ma ta wai o le isi to o ruas fulu ta maiti ma ta mai tai, o le a wha sa loto mai le Hamas, ma le a wanoa fo I leo lo o wha ngā solo ele tu ina atu o feso soani tau mafa, ma mea mana o mia I tangata I te tonu o Gaza. O le pōna pō sa wha pē wha muta I le marienga na whai ele lua aso te luai, le na amata wha sa loto mai ei tangata na awe wha marusia, pei tai lao leo o toe wha o popole isi lua aso, ma o se tūlanga le leitele lea e maise lava, mō I lātou I Gaza ina ua malolo ai, ma o so wha inga Israelu. O le so lea, o le a amata wha mamalu ai se tasi o tūla whono e anga I sao lava, I le wha mutaina o le soifua o le tangata, pe a whina ngalo ai, e maise lava I lātou ua mātatua soifua, ia e maise fo I lātou e a whia I ngase tū ngā. O New South Wales le stete muli o Ausetalia le ua whaatino I lea fo I tūla whono, I le mai o ne whinaunga te tele sa whaia. Ina ia anga waa tangata I tūlanga lea e te tauna sidia mara se furuwaru tausanga, ma ua iei se tūlanga ua toe ono masina peiti tiane, ua whailo iei fo mai e soifuai. O le whai unga te tau fo ono whaia e au noma se wha oso e se tasi, pe a whai ua tele ani ni tāro sanga e wha umalo le soifua. Ua whailua ua mai a wha tūlanga lia puipuinga lātou mo le au whainga luenga, po fo mai, ma ua iei le fono wha tono lo lātou wha tūtaia le tūlanga. O isi uma stete I Ausetalia wa iei uma foi tūla fono whapea o le Voluntary Assisted Dying le wha ingoai le wha Britania ma lo tū maupea o se sol tūla fono I le Northern Territory whapea foi ma le ACT e ui wa iei tūla fono ua wha auru le wha I tūlea I le masina taruai e tālo sanga I nai le wha tūla fono ina o lea whainga o le ofu anda le tangata ua fia mana o e wha umalo na soifua o na o hawhianga tūngā o ngase e a whiai. O se whale e talatunuina na ngā iei fuafuanga le taavale whale I Guildford, na ngā iane iei le whae tūrea I le pōna pōmata whana ane lea whale I le tuisisi fōsini. Wai mai le ripoti a leo e talatunuina, o le teo le afoleiva na tupo I le whale blawe le nei, na sao atuai le isi puru whana I le pāpito I luma o le whale I Guildford, ai whawhataia e leo e le isi tasi nā whaina. Ta ufo e leo lo lātou so ina se taavale na mū I le pēa ma le se furu minute mai le whale lea, ma ua tārsanga ina ni se sida whiani whamtalanga ina nei mata upu, e whesoso niane, I le sa idia o lātou lo fia pēa e whaile nei a mio, o le whaatupo ve singa ma whalawe I pito nu o sini. O se tangata whainga luenga I se bottle shop I Melepone wali putia wa a whialo na ulu ina waspa ia, e ni tala vau le tu I saute se sae o Melepone, ma o lātou ngāo ia mai eile whaita wafe o tupe, mani awa malosi. O le kulupo tala vau e to ono pe na liputia le 9 News, sa o lātou waspa ia le whale uloa le soruru taluai, a wali putia le so le onga o le waspa inga I se tangata whainga luenga lea, tau fia le whale mai mo aso e whaa, o no le whale e tonu ilo naulu, a e toru suriva tausanga le matua. Whailue leo na o lātou po ina le to ono uma le aso na so ai, e to toru ta mai tai sulima le suriva tausanga le matutua, Mari e to tolu se fulu ono marsu fitu tausanga, ma ua mōria uma I lātou ia. No fina o pia pūlenga o whale o loa wha pele ma I le mālo, ia whaia se ngā yuinga e tau fia I nei to e ngā ospainga, a wai I ulawa ina mauma wai se soi fua o se tasi. Ma le tala muli, ua fola le Uber Eats o le amata o na whaia tutongi mō nisi o na au aunanga e ki liwai o loa I whale o ainga, ma le amata lea I le vai sa fou. Whai mai le company o le lātou app lea e ofo I nai le kiliwa ino tau mawha mai whare ainga, e mai se o loa ma awa malosi, ai amata le vasa fōwa so stasi e whaatau e titi ane le se furu tā la le tau o le loa, o le atu ina iei ma se fipo o se tutongi whaopopo lua tā la I vaiwa. Wai mai nisi o le au whaatau e masani o le whaongaina le au unanga, a tonu e tala whea ngai fo I lea whainga le Uber Eats, a wa o nisi tangata whaatau, e na o le tasi o loa e whaata ingo le toothpaste, a e sauma mawa I le kiriwa le Uber, no winga, I le tai tala whea ngai le au unanga whaatino ma le tupe o lo maua mai le o loa e tasi, le ila loifo o le se furu tā lalo na tau. Tala nale radio Samoa le nei fo ia solua, tātou whelo e fo I le taimi whapenei le aso atai au mo sa isi whaopoponga
soifua.